Daj neki normalan simbol, jebate. Dobro. Aj sad ga neću zaustavljati nijedno. Desetke. Bože dragi! Bože, $845! Bože dragi! Sabati $845 donirao! Što je normalno, brate? What the fuck, brate? What the fuck? Bože dragi, čekaj! Ne steri, znači, ovo ne steri! Čekaj! Sabati je si realan, jebo malo! $845 čovjek donirao! To je realno ovo! Ej, otkad sam se! Gled sam ovo, brate, za Sabadija ide Ječam Nex, ljudi moji! Ovo Ječam sam otvorio, ali nisam bio! Da si realan, brate, tresem se, jeba, to je nerealno! Da si živi, zdrav, ljudi, svi srce za brata Sabadija, ja ne znam što je ovo! Čekaj, pijemo Ječam, ajmo! Jel realno ovo, brate? Ja ne znam, stil. Odjednom, brate, igram vamo kocku i on mi donira. Čekaj, samo da gasimo ovo. Čekaj, ljudi, gasimo kocku. Ide, brate, Ječam Nex za tebe, ljubite, brate. Svi srce, ljudi, za Sabadija. Čekaj, napisao Instagram svoj. Čekaj, autofokus me zajebala. Nerealno. Čekaj, stavi s autofokusom. Ja, ljudi, ne znam, ovo je nevjerovatno. Živio, brate, 300 godina, ono. Čekaj, moramo, skočimo na policu, ljudi, znači, ček se, gledaj sad ovo. Ovdje, brate, kineska stolica, znači, ovdje, što ljudi pisu fake komentare, najčiste. Već sad ovo. Hoćemo, ljudi, da sjebamo stolicu, a? $845 čovjek donirao. Sabadi, brate. Čekaj da. Hoćemo još skoro. U stolici se ne smije. Čekaj da. Sabadi, brate moj. Moram, ljudi, da skočim, pa šta bude. Brate, Donation Goal sam isključio. Isključio sam, ljudi, Donation Goal zato što zbog Paypala. A, brate, ovo je nerealno. Ne vidi se lepo svime. Šta se ne vidi, brate? Sabadi, brate, da si ti realan, čovječe, ovdje igramo kocku, ovo, ono, ne očekujem ništa i samo odjednom, ljudi, čujem zvuk Sinana Sakića na 300, to jest nisam ni znao, ja sam mislio Sinan, možda i na 100. I čovjek dođe i dobije $845. Ljudi, jesam smršao iskreno, pišite komentare. Dobro, ljudi, evo, Sabadi, brate, svi pišu fake, da li ste ljudi realni? Pa ne, nego odjednom čovjek došao. Evo ću, brate. Bomba na stolicu, brate. Čekaj, to je nerealno, ljudi. Ne mogu si, evo ću, brate. I opet se sećam na prilog jedne ptice. Da jebo mamu, pa šta mi pišete da sjedam sa stolica, nemam šta da sjedim, brate. Ej, ljudi, ovo je stolica. Gledamo. Gdje da sjedim sad, brate? Nemam stolicu nijedno. Ej,
sjebaćeš sve. Evo ljudi, ovdje je stolica, brate. Lajkte, brate, svim, čekaj, pušta se još jedna pesma, stani, ne sme. Ja, ljudi, nema veze, sjebao sam stolicu, nažalost, znači, pogledajte ljudi vi ovo. I kako ja sad, ja nemam na šta da sjedim sad. Pogledaj ovo. Ajde, Simi, skoči, ajde, pičko. Ja ne mogu da verujem, brate moji, znači sa Badi ljudi stavite još jednom svi 100 srca za brata, ne znam kako, brate, da ti se zahvalim, stvarno dobio si me prvi put u šok. Ja okej, kad sam hajpao mi to, brate, sad sam čilo, kupujem bonuse i dođe lik donira 850, to je ljudi najveća moja donacija. Pre toga je bio čovjek koji je donirao 500 evra, ja mislim. Hvala ti od srca, legendo. Zapratite ga svi na Instagramu, mislim napisao svoj Instagram, tako da verovatno i, eto, nije mu privatan profil. Hvala ti puno, brate moj, sa badi.x, zapratite svi brata. Jebote, pilava, sjebao sam stolicu, brate, pa gdje da sedim, ljudi moji? To mene sad nervira, gdje da sedim? Znam gdje ću. Ljudi, pogledajte, čekaj, nemam stolicu više, brate. Ljudi, za bolje nisam. Sedat ću na kanti, brate, i to je to. Valjda neće pući, ja, braćo moja. Danilo, hvala puno na skrajb, Radonić, hvala na skrajb, Sabadi, hvala ti još jednom od srca, brate. Ako treba, brate, moderator, šta god treba. Ja stvarno ne znam, ljudi, malo mi glupo, brate, ona ne znam kako da mu se zahvalim više, čoveče. Tu su ogromne pare, ljudi moji. Pa i 100 evra je ogromne pare. Ja za 100 evra isto skačem, ludujem, a čuju 800, bre. Jebo, malo. Kaže, donirao za servis iz nek sutra. Isidora Nač. Da, ljudi, sutra treba da odnesem servis, Mercedesu servis. Jebote, let. Evo, ljudi, sedim na ovome. Znači, sedim na ovome, GG. Jer stolicu smo sjebali. Svi ste meni pisali, Simi skoči, Simi pičko, ovo, i gleda ovo, ljudi, šta mi ostane od stolice i ja ne mogu da verujem. Jebote, let. Ne, vezi, ljudi, bar će biti ovdje kao ukras, ne? Malo iza streama da bude neka lepa pozadina. Znači, ljudi, ova stolica će biti u sećanju za Sabadija. Znači, ovdje treba da... Ovo je Sabadijeva stolica, on treba da sedi ovdje. Aj, nećemo, šalim se. Ne može da piše, ne može da mi da stoji više. Tako, ljudi moji. Biću u pozadini stolica i to je to. Skoči na Jelko. Alo, brate, alo. Čekaj, Kiko je, brate, čekaj malo da te banujemo. Neko je tu. Šta piše? Muzički kanal, hvala na Skype. Lukaš Izgović, hvala na Skype. Vida, hvala na Skype. Još jednom, brate, hvala ti od srca, legendo. Ako treba moderator, mislim, šta god, brate, stavi stolicu na kantu tu. Jebote. Kaže, skoči na Jelko. Jebo, mamu, da se umrem. Čekajte, ljudi, pustit ćemo još jednu pesmu. Pustit ćemo Bidi Bow. Ajmo, ljudi, puštamo Bidi Bow, brate, ovo stvarno nisam očekio, brate. Skočim, dobro, ljudi. Daj meni moderatora, može, brate, sad će ljudi svi dobiti moderatora. Alo, Bidi Bow. Aj, vidjet ćemo čiji bolji flow. Kako je strana slika? Šta, Sabadi nije naš... Vidi još $200, gledaj lika! Gledaj, brata moga! Bre, ovog Sabadi još $200 lik donira. Ste normalna, brate, ste normalna. Ste normalna, bre. Ljudi, otvaramo drugi ječam, jel može, ljudi moji? Samo da nađem, znači, ovaj ječam nema ga više. Znači, evo, gledajte sad ovo. $200 lik još donira. Pa ovo je čovjek nenorman, gledaj ovo. Evo, nema više ništa. Svih moj. Ljudi, sad skačem na Jelko, jel može, brate, pišite komentare. Nek samo da nađemo ječam. Evo ga, brate, danas sam ljudi bio u radnji. Još jedan ječam za Sabadija. Normalna. Još 200. Pa. Korak po korak boru, korak ka svome moru. Stigla sam do dna. Ljudi, hoćemo, nemojte da skače više ljudi u vreću. Hoćemo nešto, brata. Čekaj malo dignem u kameru. Korak po korak laki, žilet na vene svaki. Ajmo svi, brzo udarite subscribe. Da li želite da ovaj live ostane? Ma gledaj ovo, ovo je neverovatno, daj nemoj jebati. $1600, ne jebi, brate moj. Ojoj, nemoj više, molim, gledaj.
je bre, ovo je ljudi, ovo je sve postalo, ovo je postalo mrbis.